baba ukuthi athathe insambo umnaketfu lapha wema kojani imbidansini Mhlonishwa usiyangisiza. Ngicabanga ukuthi uyichazile Mhlonishwa LaZwide. Maswati ngiyakholwa ukuthi niyayiva lenzaba la ibeka LaZwide. Nanku lengukala ukuthi ngukhanyise kahle. LaZwide makayithola incwadi uyangitshela ukuthi onji sengithole incwadi sengibuya nasekhathe enkundleni enkundleni sengikhulumile nabo sengibatshelile ukuthi ngicabanga kuyocela Maswati ukuthi singacithi ingadi. Ngicabanga kokucela Maswati ukuthi ngoba babala from mhla ka3 kuyofika ku18 ku11 weekend elandzelako ku18 ngiyambuta ukuthi usho ukuthini mawuthi singacithi ingadi. Uyangiphendula angathi noma angatibekela yena asengikunekela ithuba lelincane kakhulu. Ngiyabonga Mhlonishwa wami. Ngiyajabulela ukuthi ngibekele lokho ngoni. Ngomhla ka26 June 2021 bengikhona lapha eSiphofaneni ngesikhathi eMaswati aseSiphofaneni amikisa athi afuna ukumikisa ipetition ngumhlonishwa. Lokwenteka lapha kuze kube nginamuhla ngiyakholwa mina ukuthi bebangase wrong by so doing. Bekude licala la bebalendile. Kodwa ekugcineni sekwenteke konke. Lapha eSiphofaneni kwabe nebantu labalimalayo. Ithiya gesi ngiyayati mina kahle Mhlonishwa wami ngayihosha lapha. eSiphofaneni ngiyala makhaleni ngasangana. Kodwa nje engqondweni yami kwakubukhulu ukuthi angadi ukuthi konakalephi ngoba labantu bebasenda lokuselungelweni labo. Ngithi ke mnguni ngicela ukuthi kungaphinzeki noma siyishintshe le date noma siyemukele le date ngemcondzo lothi uma mhlambe singathi ifuna senda lokunye ngilamaswati lawa akithi la tawuphinze alimale la tawuphinze awoshithi yagesi la tawuphinze aphuke. Ngiloko nje mnguni angifisi ukubona ngiseselapha eSiphofaneni kanzi ke ngiyohleze ngikhona. Ngithi nje angifisi kuphinze ngubone ngemehlo ami lokuthi kulimale abantu egameni lokuthi benda kahle. Wena sowucabanga mhlambe ngathi asiyisuseke la siyibeke kuphi enkundleni cha ngicela nje ukuthi kungalimali umuntu mngoni wami bantu abathathele ngedate uNkulunkulu tasisebentela ngoba angifuni kubona ingadi eMaswati echitheka njengalela langa ngoba ngiyalathi nalela langa ukuthi kwakude licala lalabantu bebatitele nje ngalokusenhlitweni yabo futhi baya kumhlonishwa wami. Uyakhanza ukuthi matingo dijikiswa kanje ngalokuwa namuhla Mhlonishwa. eMaswati nawo bese ayagcwala khanze ukuthi la ekhatha sevanga zathi vele thina asivakali noma indoda ethu stenda ngoline lo kahle. Manje ke mnguni ngiko ngicela ukuthi Maswati akithi akayemukele le date ngoba angifisi kuphinde kwenteke into lefana naleya. Washo ngeva LaZwide uphinza emagama la washite emini ngeMaswati uthite onji ngangimeceleni kwakho mhla ka26 bakuvimba. I was by your side. Bashayithi yagesi yahoshwa ngimi yahoshwa nguwe. Sagijima nesive sesiphofane singanaqala. Wedlula LaZwide wathi kunemntwana labe lapha emarket wafuthwa ngethi yagesi washona wafa samgcwaba sihamba dikwakhe. Abede sona lo mntwana nala Maswati labe lapha bekahambe ngekwemthetho kodwa uhulumende besathethe na iposture naye la ithatha nyalo. Wedlula wathi ngeshare imcashi kunebantu labedede imbambo eza ispeak bachwalile sebedede inyawo. Wathi kunabo matsaptsap. We don't want to play into their hands again. Akusiko ukuthi we won't fight. Akusiko ukuthi singeke silwe. Kodwa namuhla we have seen a lot of blood spilled from our people ngaphandle kwesizathu. Wathi kungalawo magama ke Mhlonishwa ngithi ngiyayibona le poster yahulumende ufuna kubagilisatika labantu baseSiphofaneni. Wedlula wathi kulokukhethwa kwami ngibela ngikhethwe ngengadi yeMaswati ngikhethwe ngebuhlungu beMaswati ngimngedwa ilunga leParliament lelikhethwe lakhethelwa itikwana tibi tengadi. Wathi ke yes we are right but it is very dangerous to be right when the government is wrong.
ngiyaphinza. Yes, we are right. Let's right, but it's sometimes dangerous to be right when the government is wrong. Wathi ke njengenkosikazi njengamake angicela amaswati postpone to 18. Itaba inhle kakhulu, itaba mnanzi kakhulu, silabe siphila sonke lamacebo labathi bayawenda atabanga abasebenzele. Lokube sekushiwo ngimi ngibese ngithi nje awu mntwana mkhendende kaBhayela, mntwana ngcukwane. So watiwa ngimi ke lapho ukuthi ngisho ukuthini mangisinga umntwana mkhendende kaBhayela, ngathi ke awu nababedala emathuneni sangaqabana nami. Asale sikwemukela. Ngicabanga ukuthi ngiloko LaZwide labekulethile maswati lamahle angathi ukuthi kukhona yini obekusile wathi sekutaba umhla ka18 lelanga labalicabangile babe Siphofaneni utawuhamba yokhulumisana nabo. Ngidawusana nami ngingeta some few things but ngifuna kumkhulula into sana Zulu naMloyi. Angathi ukuthi kukhona lo ngafuna kuphinza ukusho ungakavalelisi LaZwide kule meeting lesikiwe. Yabonga mhlonishwa wami egameni lenkosi ngiphize ngibonge nakubaba eZulu. Angicela kulungisa le date lapha ngiboni lo 18 ngathi ungeSunday. Umgcibelo wethu nge17. Ngilokole ngithi angicela ngikulungise. Bese ngithatha lesithuba sekuthi ngitibongele kuZulu ukuthola leli thuba nakuwe Mngoni ngisho ngithi baswata kithi yenze indlela yethu lengicela nje mina ukuthi uko konke lesikwendako singasuse emehlo ethu emhlomelweni ngoba kususa emehlo kulokumcoka ususizwe udingo lokukhanza ukutsetela amaceleni kubanga ukuthi bese lolikoli lelimlona limcoka uyaliloza Mngoni kwengeda nje sila sibe kotindvo letehlukene nawungabuka nje mina njengalaZwide kaze nje uyangade ke wena kaze nje mina ngiphakamise isandla ngithi lidolo phezulu angikaze lokho ngisholani ke Mngoni ngifuna ukuthi lamaswada kithi ngicela ukuthi la sikhona khona noma la khona mawume nje ngaseqinisweni kube bede lokunyakadisa ngaphandle mangabe lo mengakuka kuseliqiniso kodwa kwaze kwaba liqiniso noma ngabe le ndlela yalo ekuholela ehlanele libi osiphumisela ngaphesheya kuloko nje kwegcina lengucela emaswadini ukuthi akabe nesibinzi ngeliqiniso kuphela ngqondo kungabi ngilokunye ngoba kwaze kwaba nalokunye siyawuluza umhlomelo saze saphithiya nje ngoba neliqiniso naletinye itinto akube nje kubeketela mawuseqinisweni ngoba kusho ukuthi nekuhlangane nezinkinga letiningi mawusebambe lona kodwa walibamba kwasinoma lokunye kuvuka lamaceleni maswadi nje ngicela lo ukuthi njengoba asakhe istory sawo akabambelele futhi amethembe uNkulunkulu uko konke kuhamba kwawo ngicela kugcina lapho Mngoni wami ngibonge kakhulu kuwe ngibonge nakuZulu egameni laJesu date sengishide ukuthi ngi17 ngicela amaswadi abe nesibinzi futhi abe nemandla singesabe kuko konke sidimisele abantu baseSiphofaneni ngiyanithanda futhi ngiyanethemba maswadi akithi ngiyanithanda futhi ngiyanethemba ngicela kugcina lapho ukuthi sitawubambisana nangomhla ka17 ukuthi ube impumelelo egameni laJesu Kristu lenkosi amen.